Ateta naas oltung'ani ata tolosilisili lerikore naji ene MCA. Nayieu najoki ntae iltung'anak loormedeketa kitii tenakata ene enyita entipik enkiroshi olorika oji ole bunge. Mamentaa olorika le MCA amu itaa Enkai orkedet tenanu naa kitoki taa torkulikae oota enduata. Kake ore ele orika naa olorika otiu enaa olale ogelemieki irkuoo. Olorika lenkomono laa ilo yie nilotu aipromise iltung'anak intokitin nilo aomonisho nikisujita yie irkulikae aomonisho. Neeku olodikidik loolaomonok. Nemeetai ilasayiak oirukuruko. Najo apa nanu kaing'at. Natejo apa kalo idie wuei olarrabal sapuk laa kayiolo ajo ore tolari ore te bunge naa kaata milioni 20 kila olari ooropiyiani nadung'oki olosho aikunaki enayieu toonkirishat oosiaitin oota peekintayu osina tolosho. Alang nalo aomonisho omataieki enang enerok enaa enapa tomononi najo irmaasai nang enerok enaa enkitok natanang'a shoo amu mikenaki apa irmaasai enashe. Keeta nelo entomononi emenoo nanu nang'u tiatua etii shoo naa keji ake metii oshiake shoo. Netii Kayieu najo ashe ore ele orika le bunge naa keeku ore toolarin pokira imiet naa milioni 600. Nenaata ore enakop meeta sababu peemetii kuna ang'itie pookin ositima. Ainyoo peegiroo mpaka center? Ainyoo natii center peemetii kuna ang'itie? Naa esiai orbungei ina. Meeta village naishiakino peemeeta iltung'anak lang enkare sidai ebiotisho amu merikoi iltung'anak oomoi. Meeta sababu nemeetayieki empowerment orkijanani tentoki naji Uwezo Fund peing'urakini ilturruri ate tooropiyiani naa keetai nena ropiyiani onoontomonok tiatua ina budget ekila olari ekila financial year. Lasima peekilepunye ate enkisuma toonkoitoi kumok oleng. Nemincho oshi ilarikok amu ekira loompukunot kumok. Nemincho oshi itisha ntae likae tung'ani. Ore tenaas nanu esiai nataasa atipika Enkai ina pirish naa kataasa ake enaa orrindik linyi. Mee kataasa enaa kara orboss amu ketii emoruo naa ore pees enkiti kasi yiolo ajo ore piincho olarikoni ormushaara ketaasa dii ena maua ena ketaasa ake enaa elaata natalaaki. Ormushaara naa ore oshi entoki nagirai aasakinyie ntae naa kodi inyi. Meetai eleso ninchopito tene ashu ishopito ormoruo ishopito long ashu imbung'ita esimu. Lasima peetii shilingi 16 tiatua 100 inyi nashuk sirkali neshukuni aitaa ine maendeleo inyi. Kake kaa sababu eeta naldo ormoruo awosh orkuo ajo iyie itaasa taa ntae nkishu enyenak itimira. Lasima piiyiolou ajo esipata inyi. Naa kalotu naa naas esiai nalo. Enchoo orrindik epwonu aasaki ntae orkasi epwoito kake peemitisha ntae.